Biyag ti tao. Hello manan, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, hello ka ni Ma'am Marita Coquia, ni Ma'am Maricel Concordia, ni Sir Nelson Matias. Inday nga ro dendegan, ti part 2, wano may kadwa apaset, ti pakasaritaan, ana pauluan. Anya, tinagkuranga. Dito'y drama tayo, biyag ti tao. Amangan no maisagmak ka ijayan ako. Saan? Di nakpakadanagan. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko nakmat. Anya ka ka di. Ipatandak mananang. Di ka kayon. Pasensya kayon. Basta di nakpakadanagan, takabaala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom ko madya anak ko. Ilisim iti paggad. Adumat gayam ti wagwagan dito a lugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasig awagwag tilako na dita. Okay. Mabit lang nga rod. Ada pa panahon. Ay, da kayo pala ti makamu dito itanda pa panak. Dahil siguro ti akin ko iti day pagtagilakwan. Ay, di taman kiti ti pagdamagak. Barang agasapulan da iti sales lady dita. Jelakay, naglusduyan ita yan tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir! Hospital. Ipanta kayo sa hospital. Wan sir, mabit lang. Mga yabak iti taksi. Ay, amoy! Anyan na pasama ka ni Sor! Agkupit samot, di barukong na, Manong. Itaray na kayo sa hospital. Sor, mabit lang! Sige, tulungan kan, Manong. Pasensya kayon, sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rin mga daw iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mabalin na ko na panawan tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man ang sakit ko iti puso. Agyaman, okay akon. Amangan o dapat papanam. Awan nga minti, amok kapapanan dito a lugar, sir. Anya, apay nga ron nga da ka ditoy. Umayak agsapul iti pagtrabahwak, sir. Anyat nalpas mo pasang. High school graduate aklaan, sir. Iso nga uray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kon. Alaan da ko nakatulong yo, sir. Sige. No kayat mo laki diti agtagi balay. Alaan ka akad kadwa kiti balay ko. Ha? Agpaiso, sir? O sige, kayat ko. Dito iti balay ko. Sisyak tagnanad ditoy. Agmay-may sa kayo ditoy? Kat nagdakkel to'y balay yo, sir? Uwan, sumra ka. Umay ka, alaya. Nagdakkel to'y balay na. Sir, ape anak ko na yung agmay-may sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Agam adaan na ko abroad. Taluda. Adamatan kabukbukudan da pamilya. Kasta ka di? Nangasawa kita may kadwa gundaway. Agam natay metla dagos gapo iti sakit. Sa di nabalo akman din. Nangasawa kiti tagay lokos. Agam natay manan. Ta na disgrasya iti lugan. Babalwan sa amat da ito'y. Sige, umay ka. Tulungan na ngagluto. Agluto ta iti pangrabyan ta. Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyamanak. Nakasapula ka dagos iti pagtrabahwak. Sana bale? Agmay-may salaang ni Sara pagserbiak. Diyos ko, sapay kumata da napintas agasat nga agururay kanyak iti dayto a lugar.
Gusto matladyak ma-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya mi di. Tinasayat, iyan block ko manan. Ti asawa ko. Oh, apeng imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita na, honey. Ako itayat pa lang amin nga cellphone. Nabannog ti matak, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo? Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Aha. Account ki ex mo tinakita adagos dito yung cellphone mo. Kunak man no in-block mo day jay a babae. Apay, kailiw mo ti sigod anobyang? Ne, saan, Claire? Anya, matanday tang ibagbagang. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Sino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Siya! Iso nga uray anya pa'y ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasyak aming tinaggapuan dagita a cellphone. Ita, ibagam tipod no kanya. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. Awan ti madi akay papananday ta, Claire. Ha? Di nakpadpadasan, Josiah. Di nakpaila amuunay. Ha? Orimuaran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sangwunak man met. Sorry, Awan ti sabali akay papananti naramid ko. Maturog kakitin. Okay. Araw ko man kamay. Nadagaang. Dumundan ka. Oh, rumarakon. Mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papapanam, Josiah. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabae. Takwartak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol launa yan ti panagrup-rupam no maaramid mo pa'y ti agbabae. Kat doon kalangarodan dito'y balay. Huston, nagsakitan ti panagsasaom. Sorry, ngam si kamet laang ti mang prob-probukar kanyak nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Talaga akas ti ko, naimo na, nangro na, no ex mo. Nagbasit aba ti panggurguram kanyak. Kinawan mo't ti rumbang apagimunan, tawan mo't madi nga aramid ko. No basit la aba nagdayjay para kan ka? Saan kanyak? Dakkel aba nagdayjay apanggapwak nga agimon. Taamok, dayjay pay lang alaya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga alaya. Adayo napimpintas ngam siya. Napimpintas ka? Di na kun bulaan, Josiah. Di mon mayalis ti alipuspos ko. Amok atila ang kinabaknang ko ti kinayat mo kanya. Amok nga da problema, pare. Mariknak na ita. Ay, ni Claire, pare. Apa ito asawam? Anyat problema maya. Harimuaran ti pudno aburik na, pare. Naimon. Sapay angin ti pagimimunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pagimunan na ni Alaya, ket nabayag lang aruda na nagsina kami. Naglaing pa'y nga agiboy-boy. Naggapwam, kan apay adi ka nagpakada arimol. Senarong karak ti gayam ko ni Alfon. Ha? Gaya mo, ano? Mabalin ka di! Di ka nagsaw pa'y! Huston! Ha? Bukawan nakpayitan, Josiah? Ha? Nalipatam sametan no asino... Amok! Amok asi ka timang palpalamot kanyak! Ket tapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabaho ak, tapno adamot pangalak iti igatan ko iti kanak. Anya? Anya kumaatrabaho ti sarkam? Addan inaplayak at trabaho. Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamuka no niya ti panunutan. Ha? Talagakit di a babaero ka? Ibirok mo latta iti ayan dagiti babae iti bagim. Sir Nato, adto yun ti kawusyo, naplansakon. Thank you, Aliyah.
Ha? Inig ka man yung matanti, Max, sir. Sorry, ang bayad di pa naglabas del daw. Ininota natin nagtirig na ka. I love you, Alaya. Please, love me too. Dahito yung tinururay ko. Tinar-arapaap ko. No, ayatan nakmet. Ipaay ko amin na masapol mo. Adda ka dinamnamak, Alaya. Ayayatan kamat. Nato. Oh, okay, manak. Ikasar ka dago sa Alaya. Ada invitation card mo, pare. Ato yo. Invitation para itian niya. Luka ta mata kitaan. Ni Alaya. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo to adda iti ladawa na kadwana. Awan nga ron. Kano nga iti kasar da? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan, nanang. Ay ayatom ka di ni Sir Nato. Sursurwag tupay lang ayatan, nanang. Anya. Anak, no saan ka sigurado iti riknam? Di ka pa ila makikasarkan ko na. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Alaya! Thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Alaya, congrats. Thank you, Josiah. Iso ni Nato, ti asawak. Sweetheart, gagayam ko ida. Ni Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo mi pandagiti daddo mabisita. Mangan kayo lang. Di kag babain. Pare, bungga ti kasar da. Ang grande talaga. Ba't nang lakit di asawa ni Alaya? Lakit dia. Pag ano ko man ni Alea day ta alakay, no awan kwartana. Patsek atila kwartana ti kinahit ni Alea. Kasmat lagar ka. Timot lang kwarta ni Madam Claire ti kinahit mo. Mabalin ka di pare. Sana tila ibagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talo aldawa na di ka nagawawi di Jibalayo. Ang mga no sa pulan na kati asawam. Kaya't ko tagpalamis. Isojak pa ilagawid. Kan may isa. No sa pulan nak ni Claire. Imay kuman dito eh. Ngamawan may. Pare, urnusan yan di bagbagiyo. Tapno, madaan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid. Di tuyak pa ila dagos mo. Adda dito ni Josiah. Uwan ma'am, adda. Ayabang. Pare, adda ni Madam. Pare. Claire? Oh, adda ita. Inyag kun dito iti maletam anaglaon kadagiti kawas mo. Anya ka din dahi tang araramidam. Kasta, pagkatam tamaletam, taipan mon iti ayan ti babaim. Kasta mo ti kayat mo, saan ka di? Mano nga aldawan adi ka nagaw-awid. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Adda na jak kayat ti agawid. Itikas tang araramidam. Apay ti ko nam, pagtatakunan ka, Josiah? Saan kan apagan ano? Apay ti ko nam, si kalaang tilalaki dito'y lubong? Anya? No sina ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikatin ang ibaga iti dahi ta. Amok tumit na aday ta ti urayam nga ibagat. Ti panagsinatan. Tapno nawaya kamanan ang mga saway ti sabali. Babaero! Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagadalan nak. Kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko. Kaya't ko ti makalpas iti koleyo. Sige. Sige matla ti uraya ka mga ibagay ti dahi ta. Tano pilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pagadal mo. No agsardeng kan tumat lang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal.
Tapno saan ang masayang ti kwarta abusbusan ta. Promise. Okay, Karol. Oh, apay manan. Nasakit man ang ti barokong ko. Nagtumar ka kadi iti agas mo. One, sweetheart. Mapantay ti doktor? Sana na. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumrumuar dito balay. Agina ka. Tamangan no kumaro tirik-rik na Papa nampar nakarubot ka? Jack makontak ti asawak. Isong agawid ak. Grabe sama ti pasugnod na dyan, pare. Uwan nga rod. Iso siya kung tiag pa kumbaba. Kasta ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat nurnusan nyo ti bagbagiyo. Uwan pare. Isong agawid ak. Takasaritak di asawak. Nakasapulan na siya tiag pa kumbaba. Tapno maurnos kami matlang. Araminak. Anyat masapol mo? Sorry, Claire. Please, urnusan tamatan ti amin kanata. Hindi na kanipastrakan? Honey, ikaw di kasan. Pamalataw ta, hindi napapananta. Okay, honey. Wait a minute. Okay, kagayam, iti sumaron nga upload. Mga ganyo ti part 3, wano pagibusan ti pakasaritaan, ana paulwan. Anya, tinagkuranga. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tangina kada kayo amin.